Pemirsa metatah patut kemargiang oleh teruna kelih umat Hindu ring Bali. Upacara metatah nenten wantah dresta. Sake wanten medui semertin sejeroning metegas ngeret indria utawi ngereram 6 musuh utawi satripu ring angga sarira imanusa antuk manggih kauripan sanesayan luweh. Manut ide pandita Empu Nabi Daksa Pancayoga Manuabe, ritat kala kepanggih ring peseraman puncak Manik Sari Manuabe, persiapan tabanan, edan upacara metata kedulurin antuk kemargiang menek kele utawi ngekep, raris kelanturang antuk metata, antuk nyanyi untuk sanak. Ide pandita saking Geria Agung Manuabe Banjar Tengah Belakio Abian Semal Badung, sareng ide pandita Empu Nabe Bujangga Daksa Dwi Jaksara, tur ide pandita Empu Nabe Putra Daksa Yogi Swara Manuabe Mawasang, metata medui semerti, antuk ngeret indria, ngeraram satripu ring angga sarira, mangdane sida embas dados angga sanesayan luwe, sejeroning ngelintangin kauripan anutin ajaan agama. Nah, pilih ke potong gigi, nika intinya neng, ring pamargi potong gigi punika, wanta ngaonang ngicalang sadripu sane wenten ring angge sarira sane sareng bacang mopanes nabi mawinan untuk ring Arab punika nenam sane pacang ke tegas nika sampun dicalang keraksasan ring angge sariran sang sane pacang mopanes raris kawentanang raris upakara sane kawentan ring Arab tur kepuput antuk tidak sang sulinge nganini nede pejayan-jayan nganinen indek pesangihan punika raris sampun raris puput ring pumagi pejayan-jayan punika wantah ring penyambutan disambut sambutan nika ring sang sanem motatah punika manda ten jauh ring pemargi bada entag ring pikayun anda pemargi punika dasoguna sane ngeranjing ring angga sediran sang sane kepanas. Piranti sani kuwi gunayang sejeroning nyanyi inucap, sekadi kikir, palu, pat alus, miwa tebu anggen simbol penetral rasa, lianan punika wenten taler kaca alit antuk nyingakin kewentanan untu, benang, kapas, miwa ramuan tradisional pinake pebersih tur penenang, samian sarana inucap kejangkepin Banten sekadi Pulau Gembal, sesayut, miwa pagetuh tur pagaurip, cina keselamatan tur maning kesukertan. Metata puniki kameletan pitulas pemilet sani kedulurin antuk edan menek keli utawi ngekep. Kelanturang para pemilet ngemargiang pebersihan miwah pengubaktian. Kepanggih para pemilet megayot nuju genah mesangi sani kepingitan. Wusan punika, raris para sanging sampun ngawetin nyanyi 6 untus sanak. Wusan punika, kelanturang antuk pebersihan saha kesinap antuk ngaturang bakti. Samian edan pemargi inucap kemargiang antuk cina bakti tur pingit pinake simbol penyucian ring sekala miwani skala. Indrawan, Bali TV.